Oh, and yes, she. When you watch a koto Beyblade. Eh? When you watch a koto Beyblade. I know. Okay. I'm busy, Liza, yeah? Yeah. Oh, boy. Baby, down. Then share down, call down, mama. Yeah. Everyone for. Yeah. Agrona say. Hello. Good evening. Ebusia obaswa na wayede. Na wa share mi video no ayede. Ama me. Mon share mi video ni mame na mon tag Joyce Mensah mame. Na omra no metie bibi. Joyce Mensah. Pam cho mon tag ne mame why? Sam cho omra no metie asem. Oba na wa mia we ni na wa de na wa share. Bata me ka bibi kire no. Nti uba so a na wa tag na mame. Mi nua be ma brother Edward. Mi nua ba me nso me nya ade o. Asem mo yenti me mfrɛ ye ho but enye hwe ye nyina ye hu ye ho wa ha na ye hu se ye ho ye ne de enope ne hia. Nana Kofi, good evening. Abusanfo omon tag Joyce Mensah mame. Omra ha no metie asem. Omra na ometie bibi na onjai ne a o kyerɛkyerɛ no. Onjai ne a o ye no. Zati ase. Matimini abema. Joyce Mensah. Aigbe mapuka. Because oya de o mapuka sa ho. Timi le te bia me friend aigbe mapuka. When jai sa niamaniama na wo ye no. Sa mapuka no sorry osa no. Ebe better so obekwa akọ strip club mi no akọ sa wo no agiska. Dance osa wo Facebook free. Montage no. Na mu invite no. Na onjai sa niama na oye no. Videos na otwitwa ewo camp no emmoa no. Eno solve Joyce ne problem emma no. Joyce is sleeping. Oh na. Montage no mu invite ne se omra. Time bia ompe ensemo a otie beboa no ewo Germany na ontie. Se u video edro fie. U video wo dem. U video wo bathroom. Ehwo nye fe. U bedroom sa. U bed sa. Entoko jamanfo. Eno empushi social fo. Joyce. Edro na yekodi no. Enye Ghana fo nkwa na yekodi edro. Fashe wadwim. Enye Ghana fo nkwa na yekodi edro. Enkro na aka ni nyina wo mu nyina hoho no krom ha se wo free ha nkwa na wo ba wo ye hoho wo betimi akwa akodi aduro fie emma enkoye te se yenhwe baabi awoda yenhwe baabi awote sister eho ye dan eho ye fie eho ye baabi ani partner me ka cho se baabi na Joyce ye de wakwa akoto no se ye ka nipa dodo a oma pass through sa edan ni mu a kirewa obeba wanum enya wo ni first person a ye de wakwa akoto sa edan ni mu enya wo ni first person so waba Germany a wakwa akodi adrofie jai sanse munu na wudi no se woni mu se wo baabi te e wa abonten ankwa ankodi adro
Sa wo baby ti anka ba e wanfo ho ankwanko ma jamanfo. Joyce Mensah. Monhwe baby amete. Monhwe me bampa. Monhwe me bampa. Enu exchange shema. Till say Germany kroma. Nia omu hia free wo ho. Ana nia omu hwehwe free wo ho. Wo be qualify. Na ye be you aye dey e free honum. Ba se wunyan qualify ya sister she honum. Na jaze wo ye video kire yen. Na enkoye te senia ohu omobo ehwo anye kama Joyce Mensah baby wonya awohye no. Obi oti abontin tua dan ka. Say ye kacha nso onkonkoda ho free. Ana onko no onkoda ho ne anye ni 20 euro kra odi mirika na beko. Sabi mpredua sa oba abrochire wuntua dan kada. Eti wunnim sen ye dan ka tua ewa abrochire tie. Eti wo mo koma wo hono mo da ye no. E hono na ye wo se ho nye neat. E what to say? Me ka kire wo say. Edro dan. Ana edro fie. Je emma fie na wo ye lucky no kra ne bebre kra mo be hye. Ukwa akoto nkrofo na wo ni wo ma hye. Duduo na kra obekwa akoto wo mo bia na wo ye nkokofo na wo fifiri Europe nkra ibisui. China fo nyina abekwa akohia bi wa adro fie. Joyce enya wo ne first person ye de wakọ adro fie. Eti jai videos na wo twitwa beto abonten. Yenhwe baby awoda, yenhwe bathroom, muye nipa se no enu enchange she because nya wo nkwa no wafam. Esan se tem bia ye de abrochire nsem ehinta nkrofo nti. Esan se tem bia ya yampes ye beka abrochire nsem akire nkrofo nti no. Sorry. Me be nku ne metilapia na enchesa. Enu nti no, eya wo se ana broche na nisa wo ba nka ye beje apartment ne de watum. Ya fa ne a wo nam ne mu bia ansa na ye nan betintim fom. Eti kawanu tum na hyekwa na honom. Joyce Mensah kawanu tum na hye Hamburg honom adro fie ho. Ye mu bebre ya fa adro dan mu. Ansa na ye nyina ye nan betintim fom. Sister Germany ha obi anwu sa wo ye star. Obi anwu sa wo ye 8 ambassador hwan na abaaye. En omu nkonko hwe apartment bi anfa nkonko tum. Un qualify sa won kwa obekwa ko hwe dan a won qualify ye. Ye nuanum bebre da so ti adro fie 4 years 5 years inti kawanu tum. Sa opese wotina Germany na ye timu no bi ni dia. Enu ti na time bia ye person crofo fa show mutimu se Germany ni ye kro bia. Uba na ubedra won survive no watwam 5 years. Enti Joyce Mensah wonya ntwa 5 years. Ye din na ka wanu tum na tena ho. Umma na umenya ne simple. Na ya wo se oh ebroche de ya simple me ba ye na mo wi amakwa akodi gan na abanya tem. Se wa hu se na ho kyerew. Sa uba ye ne yakwaje 3 rooms 2 rooms ne de wo 2 mu. Ena wunya ne simple anka sabre nka wo twa gan na aban. Ka wo twa bo gan na aban. Nanso sa wa hu se se ye du ko san ko pie adro fie no. Wo se utu nkrofofo. Tesu obi wa adwuma ya nka mo ma abrochire. Sister, ka wanu tum na hyekọ na honom. Because ye nyina ya famu bi minka na ada. Ye nyina ya kwa adrofie ya tena adrofie ansa. Eti meya wo te se eho atan. Na se wo ba ye na nka wo tena abonten. Ena ye je wo 300 ni 350 ni bi. Ena boso me baba so na wo dwen kwan ya befa so atua dan ka. Enka Joyce Mensah. Enka dro dan no. Ka bekwa no atum na wada ho. Ka be hu sa afa kwa no adru paradise because eho de ye nje ukapre. Eho de otumi dware anapa ne anwumre. Eho de obetumi adware mprensa. Na se adom ya wadom ne ma wodan a wuntumi nware mprensa. Wa kura mienu no kura wuntumi. E ka no kura na kyerɛw. Because usuro eka. Jainse munu na wudi no. Emma enkoye te se wo ba ye German for entry too nice because yenu mu nyina ye ba be fa mu bi.
Etu omu ni nice bia di treat you sister. Ya se dan wo we tisa adaka nka me de me de ba de dada. Say ya dan tisa adaka wan fa wo de free Ghana ama ne Joyce Mensah. Wako uni baby te. Jamanfo omu social system ya jew. Ya ma baby atena. Watena baby kakra ebia bibi nti e wo se ye change you. Ya do kwa baby foforo. Ana na da bia wo bra ye videos. Ena monhwe wa ma me beto wo mo. Oma ji hafa ena omo ni amanko an egu ha ena minya baby ena monhwe bathroom nipa 7 baby wo kra nipa 50 ne dware ho me ka kire edro fie nti na se ye edro fie toilet ba ku bi kra nipa 50 de yusu but who need choice because boso me so wuntu adan ka wuntu ansuo ka wanu tum na hye na nimu ho na bompa ye se niama be movie on ama Joyce Mensah Kawanu tum na hye honom sasabe eniama be ko nanim ama wo baby a wanya wo hye no unua bi nya ho ahye Ghana fo ye mu bebre timi kodi adro ma ye reject yen baby a wo Joyce Mensah wanya wo hye no unua Ghana ni bi asabre wote abonte a wo tua dan ka wo nya ho ahye nanka na djuma say yen ka wo hye sa dan ni mu bi nanka bi adan wura bi nje ne dan sika Nesu onyayo but wo die ena makwala na ekura wo ninti yakoma baby atena ena mo amonhwe baby ameti who are you Joyce Mensah wo ye hwan sa wontumi ntina adro dan nim wo ye hwan sa baby ayede wakwa akwhye no sabe ehwo ye tan bro so sa Joyce Mensah wontumi nhye wo sa dan na wo wababed unim nipa dodo atenam a wo ma pie Adana sometimes ye da bia obi ye busa benza yanfo ma ne ye dwen. Wo ba wan fa dan ni bia ama. Wo wuntua dan ka. Wo wuni sika wo di tua dan ka. Adom bia dom aso wo so. Ya mo wan na abonten because wo kura akwala. Omakwa akope baby de wato. Ye de mpesi baby ama akwala no. Ye tu ye busa niama beyeye. Na bia ye beyi wa free ho. Ehwa ya wotan ena wo ma me ne wo motie ena me hey sister enya nkwa ne Ghana ni a wo ba befa ne wo nam mu no Ghana fo bebire afa ne a wo nam ni mu ebinom de kura sen ne a Joyce wo nam mu no wate na so wo mo kan wo ma no tu mu wo mo sugu awrade so wo mo twen se mere pam wo mo nya wo twen wo mo de twen se mere pam ye beyi wo ma free honom na yedu o makọ baby foforo but wo de baby ede wakoi what start ena wuyiyi ano ena monhwe baby amete ena monhwe baby amewo adai Joyce Mensah won sin yanu ma yedi kan ba Germany na ye nyina betena adro fie no me ka no kura na kyerɛw won sin yanu ma ye ne nkrofo da adan mu tutu no won kyan yen ye mu binom na ya ne nkrofo dadan ni mutu ebia wo kra de ye ma wo dan wo nko a ebia dan ni musua nanso ye mu binom empa ba akusia na we da ha upemfo a ye de wono ani kolega akwakwa dan ba akomuda nanso onimse mbiri bi beduru enya sa dan ni mu no obeka etu wonya abotre onimse wo be pie wo bi man so wonimse woni ano eji wonto ne bo na onchen wonwa ahomaso na ya ka no ahomaso no wo de wonna abonten o ka wanu tum wo wonna abonten unuanom bi no mo da abonten wo mo presen ka yenje wo mo ntoto sa dan ba akoni mu unuanom bebre wo mo pre sanka yanje wo mu entutu sa dan ni mu bimba wo mu nya chance wonya chance utwa video e kire Ghana fo yenhye baby awoda yenhye baby awote sister ka wanu tum til so wo niama beyeye enya sa de ne waka ho because eya humobro bi no mo de ahu eno mama baby te sa wo ne wo ba mo ne nam abonten o
me ka no kra na kyerɛw enya wo nkwan wo ba Germany a wo da adrofie o yenoma ye ba ye nyina ye ba beda adrofie ye nyina ye ba betena adrofie. Who are you say ye do akwakoto adrofie a ehwo ye wo tan a wakoto nkrofo a wo nti ase ka wano tum na hye honom Joyce Mensah me ka no kra na kyerɛw se obeka wano atum na waya wo niam according to a ehan ebepie wo so ehan ebepie wo so na se wanya ahomaso na wanja nia wo ye na sister wo be che wo honom ya na ye nuanum bebre wa mo be kyerɛ enenye mesra mo ya mo amokyerɛ sa comment ni munjai. It's so sad enye easy na da ye nyina ye betena hobby eti munjai sa comment na ya motititi ba bia mo kyerɛ no so sad ye sabi oni akola ne da abonten omu na abonten baby omu ti no washing machine si wo what the washing machine na be si ne niama kitchen wo ho or the kitchen no stove ne na be ya aduane eti ya na mo amochocho sa comment no Joyce Mensah back to refugee camp and so sad and then they take it easy ma me kan tra mo se munya sanse hunu no na ye nyina ekotena adrofie ye nyina ya tena adrofie ye ne sabi ayarefo a wo mo yare ekwache adrodan ye nuanu bebre ene wo ma sabi wo ma dwim kura kakakra akwache adrodan nanso unimu se eyobi cross no aba bepie se ye yiwusi abonte ahefa na akwakoda uni baabi a akwakoda wakosa wuni baabi te ene o ma wo baabi se da honom tena ha se twen na yenya baabi foforo ma wa ye de wako kana fo bebre ya yesuban no o ena hwe baabi amekwa ye wode maame ena hwe treatment ayede maame enye wo ne first person Ghana ni a waba Germany said de bia meka se mo star se mo no munya fru player munja nto wo once waba wo ni ye di aduro wo ni ye agi social ne de kan wa no tum na enjoy social no Joyce Mensah kan wa no tum na enjoy social sika na wo je no kan wa no tum na enjoy aduro sika na wo je no ba broche wo nya adwuma do nanso so ya ma baabi ada adro dan wa hu ne boa den esen yenum a yetua dan ka sa dan na ye omo rent de ma ye no ne boa ye den eti so omo ma sa dan ni bia time bia ya no omo pentem se start no ebe ma wo dan a wo betu akọ unim yes obi adi wa adrofie uba Germany dabai awo pre wo ho se yankwaje apartment maw ana wunya apartment ntinam uba Germany dabai wo bia ba o ni kuna churo ni kuna je ne ba website o ni kuna je ne ba passport eso da so ti adrofie me kan kra na churo fasha wadwimu enya bibia na ade ba ba to social media enya bibia na kawano tum enya bibia na ade ba bra nkrofo enya bibia na ade be brega na fo e na mo hwe ba bia mete me hwe anya me mobo because me mafam bi da me to me hwe sa ade no e ma Joyce Mensah wo nya me mobo we all pass inside ye nyina ya famu bi e di sanso so fo no aga na fo bi no mo so ne so na e so sad e na dia mo Germany life and now sorry no Joyce Mensah in refugee sister refugee camp e wa ya sin so enya wo wa bre isu na ebebo eti menya to say ya do what to ball so because I want your ball so eho enya ball so omo boa yen because ye ba ye ni ba bia ye beda ye nya nso dware wo honom yenya stuff yenya oven eyusu de nua aduane uti adrofia obetima so oven anytime bia wo pe na so se wankasa akokọ han dan ukwaje dan a wusuro se ebebra wo kanchi oven kra wusuro se obedidi wo na ye nuanu ma sabi omu nim life na se ewa abrochire no na omo chrochro na omo comment me enya me mobo
because ye nyina ya fa mu bi ye nyina ya ba Germany ha ya fa sa life ni mu bi me se ye ne nkrofo anu omo yare adapen ye ne nkrofo a sebe wo ma dwen na eho aka ye no wo ma dadan mu pen because na ye ni choice sa wo kwa mafie a ohun e mafie e bia dan ba ko empa mienu na si ho e mafie ni bi wo ho no ma wo nche wo ho wa cha bro so kra ye bosome na bia o ma pe ba bi foforo de amount because e ho ye ba bia sa wo ye oba anasa wo no partner na problem si a wo ba ho no ma anadwo ne ye be ma ba bia wo beda e free na de chie kono na ye tie wasam ne ya pe ba bi foforo sa wo nko ba ma ne nchem biem na ba bia wo no ntumi nta wase ye hye ba bi foforo ma ye ne ayarefo adapen a sebe ye da anadwo kra ye ntimi nkata ye ni because omu situation ti ye ntimi nkata ye ni nyina ya fam wo abrochira ha ni nyina ya fam wo Germany ha wonko a wo ba ye wo de ompese obebre wo de opese onya ne simple wo wa benya obi kunu ne na wo ususo opese nka bibia nko simple ye bra ne ye be fam Germany ya ne de wo Joyce Mensah do ompese obeti bi wo hu na wo de wo kakra na efa wani so no eya ade bia eye we unim ne nipa fam unim ne nipa bebre fam adrofie wo de nipa miensa pe na mudware bathroom na wo complain what na adrofie a sebe yen yi skansha wonsem da ukwaje aduane anapa ukwaje aduane awia ukwaje panu anadwoda what na say adrofie ni bida ya wadrofie yen yi skansha ni pansem o nanso so ubekọ no akwakodi anapa breakfast no akodi awia de na anadwo akwaje panu ne toast wakwa anadwo ne yi panu ne tomatoes ne de ahye wonsem se kona kokore uba ye wunya adwuma da wunwu sa ne tie but u pese eye simple sister Germany for you Germany enya simple sani ye nyina ye ba ya ye bete bre ye sofa ya ansa na ye sister wo sofa bia kwanu tum na won sen ya no ma ye di kan no a ye de ye kwatena na duro fie no won sen ye mu bia ya ne ye man ya wo ho na tena duro fie o ebinum ne wo mo ma mienu miensa na da so tie duro fie obi tie duro fie ne banya nko school duro fie Dutch course aye ya wo na ne ba sua bi adai obi betima kwa aduro mu yen station no na ye transfer ne kwa ha ni a transfer na kwa ha ni a transfer na this e bia de wakọ ba bi ben prensa asa no wanya station ba de ya ma station oti honom enu ti na ya sorry I see Germany stress wa ha Germany ekro na be kire ni ab wo ba ye na unya ne simple wa nkwa adwuma da uko red room ya ma kakrata aduane di ena wo samapuka enu nti wadwe nyina ni so otime wuro ho samapuka sister ene samapuka sawa babe rokroma wudi wani ba to fam na wo ba dwia kwa eche no wo se da bie krowe mu niama nya simple enti menya me niama ye na nyankopon so mmoa na menya setena no na ofu se no ano no etu de besa mapuka wo no fo ho e de akira nkrofo ave na akodro adrofie ebi twa bi mu me ka no kura na akiro adrofie ebi twa bi mu baby Joyce Mensah wanya wote no ekwa efe yedi na tena honom baby awote no me say ehwo ye fe na say ye Frankfurt ase ne do koto host park awon na sabe wo mo bronsa no mo niama no ade san wo mo ba na sabe predators wo mo ko toilet no man flash ya ka be ma bag so so be ko Ghana nanso sa place ni nyina ye du nua Ghana ni ko ho ehwo no mu nyina ye du nua Ghana ni ko ho nanso enam se wonim akwantu a watu na wonim se wo pe bibi pa ma ne ho no wo ye din hye ho no kopemo se eniama ye ahomaso mfa ye nko ba bia wo sister se wantimi amfa wo de amma no ka wano tum
wanti mi antutu wo dan ase amma Germany ka wano tum na yan ayamwa no omoboa yen say America na akopia sabren ka da abonten say US na akopia sabren ka bia wo da abonten say wan kwankwa ye adwuma they don't care say wo kura baketwa because a honom no wo after 3 months wo say akoye adwuma wan ye adwuma sister wo no ba beda abonten they don't care but Germany dear yama wo baby yama wo mpa yade wo banso so de asi baby yase fa akwala ne tu ne diem wa wo mu da ha ma me panyimu ede na wo se wo ye wo sa wo dwen na wadwen mu do na wo se ei sa emre sesa sa ewiase ne life ne nkoten se bia me ba ya ma me dan ba akwa na me ne me ba yi hyemu ana me kokonya dan yi yatimi age dan na free me nsam dia ene ewiase niama sesa emre dane etimi nsesa me ways na me nya me niama pepepe unya nya sa adwen no baby awoda na ha wo no eno ana wo de wo twiro Joyce na mu ye problem baby awoda na ha wo ena da bia wo twa ye videos ena wo twa ye videos wo ye hwan sa wo da refugee camp ha wo ye hwan sister wo mo mutu kwan ba Germany de da free chechefo no wo mo nyina tena refugee camp o mu nyina tena drofio ena so yanom so yeso eni nyina yeso yekofa mu eti Joyce Mensah adru so akawano tum shut up kawano tum na shawonom na mawani kwa akwala ne ho na jai mapuka na wasa no wo so na wawuro wo to ne wo nofo asa mapuka asa na wo sa mapuka na onim se mre mu odin beba sa na Germany tie Germany for you tama no wani age na wo yire wo ho na da bia wo sa mapuka na wonim se changes beba o wo se changes aba sa na Germany tie ehonom na wonkwa na wo hye ho etu ba ne namo a na wo sa wo mapuka no wa woro wo no fo ho enne wo ma wo ne wo mo hye ho no woro wo ho kire wo mo na sa mapuka omo ma ye be fa wo ba ne ko ya ache me ka no kura na kire wo de omo anu omo ti aduro fie wo no woro wo ho na yi wo no foto so na sa mapuka wo honom wo mo ma ye be fa akwala ne firi wo nsam ache na enchange wa brabo na njai mapuka ne sa na ntina drofie honom na enji afutu abeboa wo na wa wi akwa caption no pepe tesania afia medase menso medo na wa ya won tesania mobo o hye na wo ni matitirufu akwafa refugee camp wuni memma wo mu bosi ma wo mu ho ofa wo mu nyina akotena adrofie aya fa mu apie na wa ba be ya won te se de Ghana fo hu mobo na ye nuanom so mu nim se na situation ete na ye tro so sad you Joyce Mensah back to refugee camp blah 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 refugee camp ye nyina akotena obida ye nyina ya akotena obida ye nyina ya kitchen baako mu amuwo ho nyina mu cha kitchen no wenua na aduane wie na sa unso ye ready anu akonua waduane we kodware wie unso ye ready akodware sister edi ahuma so ban no adai wo hye na so omdo wa to refugee camp na with me go back to Ghana ko na yanu me betimi atena refugee camp yentenam because ye nuanu atesi omo pe camp atena kro omo doso ko no omo fa dan ni mo obi because edan na omde ama utumu 3 days omra na yatu Germany for you was it tutu e kroma wo de dan na mawa ya ka cho so utumu 3 days because ya dia ma because usi wuni baby da wuni baby ti it is a dan utumu 3 days omra na obi tim and it's true sana Germany tie sa dan ni nyina ye de mo ni baby ti it is a utumu 3 days a wo mra na edu obi fu Friday atna den ye betu ato abonten because wo baby ti and what makwa 3 days eti ya wadwen say me bremani ase se maba Germany na wo udie ne wo mdu nam bia namu sister emre bi bedru besre sa na Germany tie di omdu be famu bia yedin na bo wutiri nko
emre bi bedru obesre na aba be ye challenge na wo ye video wo de mo hu video ne baako na wanga sanka abete sane Ghana ye feel bigger ye niama eni a obi a ye pe no uba ye no komdo to sabenka watwa Ghana president ama papa president cross so kranka sabenka ni tiate adana ne wona mu ni de wuntwa jama aban sana Germany tie Germany for you Joyce Mensah stop janse munu na wudi no na jai mapu kanesa sesi refugee camp na ye de wakwa akoto no e wo de minim sai omodo osuntuntimi nsa mapuka no eno ane haw first baby na wo hye na wo nko a ntutimi wrɔwrɔ wo nofo utimi wrɔwrɔ wo to ho na wo sa mapuka hey agbe mapuka change wadwen wate so person otena Germany dia sister me catch you say refugee camp na wanya no ye din na hye ho kopimo se eniama beye yama because ye nyina ya fa refugee camp mu enya me nko a minimi nuanu mu bebre Ghana fo bebre yakwe nyina ye de aduro ye nyina ye de aduro ansa ne ye pie ye nyina etinya wo nko a tete fo de nyina ba ye no mo tete aduro fie tete fo no ye ma menom ne ya wofanom ye ma me nuanom ne omu nyina ba ye no mo tete aduro fie enya wo ne Ghana ni a waba wo ye de wakwakoto refugee camp ena ye huhuhu ena sabi ye krom ho no ehwa nwoye ena ye nte apem so ena aba ye de watu refugee camp na ye nti bi da because out Ghana na wuti apem so de a ena ye de wakoto refugee camp sister go back ba ye no ma ne ye nte apem so ne de omoma ye dan na ye som na ya dam na ya tnam adai ada ne empe no krakasa wona waba bewura ha no woma efiefo omofo se areho because ye de wakwa akoto refugee camp wo de ye nuanom omugu Ghana ma sa refugee camp ne nke enka so omo Ghana nyina amra metena ho na nka hwe nipa dodo a ebe pie so omo ba no ma ba betena refugee camp ho there ada 42999 yeah no the day na ka be wu nipa dodo a ebeba so omo ba betena refugee camp ho uti nkwa na de ya pe ba bi do akwa akoto a otu anom na wo ye obapa to say me dwen wan na me share sa videos na oyeye na me na gewe o feel saday tie num na ye de kotena refugee camp ye de ye ya swift one as ye de ah yanum de ye nim ne ntia ye tu kwan there ya okay yanum na ye de omo de ye kototo won ye de nim ne ntia ye tu kwan ah una de ohun omobo okay nyeshe take one. Then we will pick both of them. Yanum de ye de na ye ho nya mobo ntu na ho omobo e na mo hwe baby Joyce Mensah ete one ne ba sister forget ne nyina ya tena aduro fie sesi akura ye nyina tete dan mu krom ka chese ye meje aduro dan na nke ye ntua dan ka wo krom an ke nyina edimirika na beko ka ye nyina edimirika beko akwaje bi na ye ntua edan ka ne nyina ya tena ha obapa onti advice because ya na sometimes na won ya me nwanwa onti afutu kete ah obada be ya wo niama basa de bia pese o chiro won se chase waba oh me you see waba ne de watu aduro fie nti no nwanwa ebro so adan Joyce Mensah wa aduro fie sister aduro fie ni de ye nyina ya kwa akofa ho bio nti forget it twitwa won sem so ye nyina ya de aduro fie twitwa won sem so Joyce Mensah agbe mapuka na jai mapuka ne sa na ma wani nkwa akola ne ho na hwa akola no na twitwa won sem so kopim se niama be de ebeyeye amawo because ye nyina ye ba ye ne nya abotere eto ye bo baby omode ye ko afa ye bia ye ko afa ho baby omode ye hye ye bia ye hye ho because edru baby a omu uni choice ekroma say sa woni obi ye adwuma kra
na du baby na ka cha ne se wadwuma sika se ni se obeka to se wasua adwuma wo choice se wutimi sua adwuma wa abrochire wo chef ubetimi a kire ne se akatu ode ma wo no wani nye ho ba se wonsua adwuma na bibi nkire se unkra certificate bi ete se wasua adwuma we ya forget it akatua bi omde be ma obi atenam so ti ase eti ba bi omde ama wo no Joyce Mensah yedin na hye ho na ma wani nkwa wo ba ne ho se wo wani kwa akwala ne ho because akwala no na eboa wo akwala nti na even dan ne kra yede wakoto mu no unya a chance sa akwala ne nka ho anko mo mfa ho but akwala nti na yede wakọ refugee camp no sister ya yakọ refugee camp apie no ye dooso tinya wo a wo ba abrochire na anu ye na refugee camp e ba behurehuna wo sister wanfa mpa ama wanfa dan ama camp one empani nyina ye student bed ehonu mu nyina ebi wo kura ye soro ne form obi timi da wo soro na wo so da form etise de ekọ boarding house ani ekọ de da so no yedi na hye honum na twen se emre pemu eniama beye ya mawo agbe mapuka Joyce Mensah na tie afutuo omo ben wo mbetimi atuwofo ebeboa ekroma se no nya wo na obekire se ne obetena Germany o me kanu kra na kiro se ne teachers ne decide nkwala destiny wo Germany no enya wo na obekire se ne obetena Germany eye Germany kro no ene wo mo mra no ene bekire se ne obetena Germany ni mu fashe wadwi mu uba ye ncheye enya ahomaso empepere wo ho ena baabi ade makoto ena mete ha ena sei obi a waye na dweso oba Germany bia sister uba na BBC ni ye de ukoto ho a won ka wanu tum na tena ho wate eno ano no because once a wanfa wo mpa ene wo mattress ama no ehonum na omo wo no omo de ama wo na waye din no wa hye honum na wa bompa ye se Nyankopon su nhira wo na ne amantimi nya de enko wanim tauti ase na wa bompa ye se ne amanso nko nanim nya de emma monka sanche Joyce Mensah onjai videos na o channel ena mo merhe bathroom ena mo merhe baby ayete ena mo merhe baby amene bella sister ye mu bebre ya wo nan awunum eso ne ane ye magu se adro fie wa me ka no kre na kiro etinya wo na oba bella ba akope ena honum be ye wo tan enya wo ne wo ba bella ba akope Joyce Mensah edan ne ade wo akwa akoto mu no nipa abedam ko na ne adru wo so tawoti ase Germany da bia meka obi anya special ansin obi ekro we say etriti ye nyina ape eti se ye no mba ya yedi ka akodeda ho no Joyce Mensah wa ba ne ade wakwa akoto mu bia yedi na da ho yedi na da dan ne mu bi na enjoy dan ne bi na ja wunsem hunu no ene wo videos na wo twitwa ba no hwe obi ready and obi hear video now ma comment oh it's so sad oh what a pity sister say ni pakro ntu me change ushabra wo Germany ha ma ne ma uchina e ka no kra na chiro sa wo ka sa kokko ha obi one room na boso me so kra na betu 350 euros and ni pakro be ka cho say hey ni pakro boso me nso emo no na ka tu obeje won ti sa 350 ne fam no se ko han dan sister baby awoda no wo mo sa ma scatter aduane dio eti se sabi ye kro ma ban enti mi anya sa ma yen a kawanu tum na hye wono mo ne wo ba mi wo videos na mboafu kwaku videos na wo se wo jai eno na provoke videos na wo se wo jai se onim se na Germany ti a on jai sa videos na o twitwa no edan na wo hye mo no mentwa mo video baby a wo ti no mentwa wonum video
Emfa meto abonten. Yakopon ye wado na wa wunya wo fie. Na wa na wutua wo dan ka. Utimi video fie wo nyina de beto abonten. Enye obi asem. Sa wuti ase. Yedum nyina ase ye twa ye fie. But eno enye obi asem. Enye camp. Basa wo she camp. Na wo kire se ye nhwe baby a wo na wo ba. Jama for do abab. Hey, sister, ka wanu tum because usika nsho mo pocket. Usika ensha wo mo pocket. Ene nya wo nkwa me dem me fa so oti ase ne se enye onu nkwa na akwatena dro fie da wo. Enye onu nkwa ne ga nani a wakwa adro fie. Ye nyina ya kwa adro fie. Ye nyina ya tena adro dan mu. Ye timi ma wo dan ba ko na onu obi ne dem. Ba ko da ha na ba ko da ha. Na shrank ketuwa bi wardrobe ketuwa bi. Yes, we mfa ne niam nwa, we mfa ne niam nwa. Because also uni ba bi te. Uni niama. Chawuti ase. Also uni ba bi te uni niama. Enti no mama o ba bi. Na wa hye honom. Na adrofie yesi ye ntu nipa. Ye tu nipa me kai se lady bi. Kanani. That time of free crofo froso. Deutschland ya ba crofo froso. No ma gene passport a free nsem. E no be pie Frankfurt ase. Omo man ne dan the first 3 days omo man ne da ho. After omo request some fa ne passport mra wo so ne passport omo esizi. Omo tu no. Omo tu ni ma fe no order bridge ase. Me se nye so obi se. Etu de se yaje watum. Ni ama ba bia because we ni visa. Na we ni passport a normal wo ba na aboa wo. Koma tu ama ada abonte. Me se ye tu sister no. Ama okokoda abonte. Okra me so o matu no because passport no so yes easy. Onkra passport, onkra visa. Omo so to me nje won to fia wa bra, onkra visa, onkra passport, omo hu identity. Omo tu sister no Ghana ni. Ye tu no mo okokoda abonten. Na wo de ye wanya ya je wo no oba, ya mamo ade sana wo wo mu wo kroma se ya. Na wo ni ba bi da na hu se ne etie. Se ye ka se da ha na fa oba no kra to so ma ade enchi sister abeye. Oya na magana fo feel say ebia you mu treat you bad and na say but won qualify nru ba bia won qualify ye. Untu me ma enne ede chinen. Na woni wo ma abdi kan ya ba be sofa wie ma meye pe o Joyce Mensah. Untu me ni wo ma medical ba be fa ya woni mu awie e ma meye pe. Enti fa ya woni mu. Na won so wanya bi aka. Sa wuti ase. Da chi unu bi so ba wo de atunefo. Sa nya me ba ya na ye. Sa ne chambia ye ka se Germany ye kro bia. Enye ye ma no watwa 5 years e kono. Won survive no watwa 5 years e kon sa na Germany tie. Uba e watwa sei. Ya toso do kwa ne toso do kwa ha wonti ase. Enu ti da bia wo ye video bre yen. Ye nhwe. Sister me wo nya mmobo because wo ba bi da. Mimi tua dan ka mi tua nsuo ka mi tua light ka. Joyce Mensah won tua dan ka. Won tua nsuo ka ti me wo ho nya mmobo. Wo ho etimi nya me mmobo wa bra won tua bills. Wo ho mmobo e ne sei because won kwa enya wo ni wukunu nete. Enta ye single bed ene ye de be ma wo. Enya wo ni wukunu nenam. Ekroma sa no me omo niam o because ye wo pe Yankwa tam double bed in si wo say wonko adaso o omo nte sa ye be ma single bed student one ni bi na ye do ba no baby bed nso asi baby ye se akola ne nam me wo nya me mobo eti sa wo videos na wo twitwa ni twitwa so o hu ntime nya me mobo china because me se wo ntua dan ka because ye sama o scatter aduane di eti wo ho nya mobo Joyce Mensah, baby, I do wakoto no da ho. Da ho nom na tena ho. Wo ho nya mobo, sister. Yanu ma ye tifie ni yenye ska ntia ye dan ka ye ho omobo. Yanu ni yenye ska ntia aduane ani ye ho omobo. Na wo wo omobo, obi a wo aduro ajewo. Aduro ajewo. Obi aduro wu a, wonim ne ya okom. Odi aduro no ajewo. Wo aduro wu ye. Ya ma ba bi te. Enkokofo na akoto mo nte wo
Nipa 7 na wo ka se ene ye nipa 7 ene ye dware han sister edware wa wo beda ho edware wa wo beka ho she wo beka ho wo dware wi ana wa pie na woko edru so se wo se uko twitwiwa no bebi wo kra anya mo ana mo twitwi ebi wo kra ye fa nkrofo mo hyeda be clean ho Adai Uma yet to say the German for play with wicked as is near Yadu Aqua to Bollasso. Yanina Yababe Fembi, so ya can ya no tomb. Wouldn't me pado do a fair drophy. Wouldn't me pass still nay, one more pair drophy aquacotena. Wouldn't me pair drophy aquacotena. Would a 1 year draw 90 more, and I won't toa, and I then watch a video near ye, and I will pay near, and I saw ye star. But I almost start some no mamun jan sigana once and a mobile Germany. Muko US near Idia Mufa stars and Munkona mobile Germany there. Mamun jamo stars some means you. Yes, one mumu. Na ye cry na ye cry Ghana for na ye crew humo. And one wap apartment no what me asa mapuka no. And na buabon of so monhwe. Omure ni nyina. Mapuka dance na osole a wo ye no mapuka no ukura akola ba ya ketekete wo sole de bia wo no foda ho de bia wo to aden sister ede na wo ji o papa apartment wati mi awuro onwa asa mapuka ni eni obeche wo aduro fie ho wo beche wo ho because e ho de unya ba bi no asa mapuka ni me ka no kre na kire e ho de omoma ne nche na mapuka no wantumi ansa me preso me penesa me penesa so mbema na che wa aduro fie na wanya kwan ansa sa mapuka no because mapuka ne de mi hu pe na mboafu wuro wo to ene wo nofo akakraka no ayiyi na adai sister me de buso ye HIV positive class sister wo nya mobo because wo na ho Wonya yalefo a woda mpaso o me ka no kora na kiro Joyce Mensah wo ye HIV positive class sister wonya mobo because yare na ntimi nku ye won krofo a omo yare malaria kra wo omo da mpaso you going to omo tumi nya hwe safo no na omo ye mobo na wo ye HIV positive a wutimi ye bibia etimi samapuka etimi didi na wo ho abaye mobo wo mobo ne say sister emfa sa yare ni hunahuna nipa o emfa hunahuna nipa se da bia nipa hu mobo nipa hu enya te se de wo ye yale onya yalefo Joyce Mensah onya yalefo nti jai ni da hu se hunu na wudi kire ye wo Germany ase no jai eni da hu se hunu no a wudi no Joyce Mensah me se wonya yalefo Uye HIV positive I don't just so ye yare for because what to me bibia what me di anyem awo uye healthy bibia anyew wo mo yare de da ho malaria akeka o mato wo yare fofo ake omo no omo ho omobo hwede wa utimi buumu bua wo buumu yi woni ahode anka buumu sa Uni anwadi anka atimi sori ebum obi da ho no obi sisi obi nan fever achi obi oda ho o pekra manensa so na wo HIV positive na atimi boom say ya wo ye obi a wo se ehu mobo ada bia wo ya oni ama te se de ye hu mobo te se na ada HIV ni yesi se ekum ni pa te se the first na e ba ya ne ye ntiase ye na eye hu no Mister Nkrofo bi anya HIV nso o masan ho kọ. Why do you press it? Sauti ase. Nkrofo bi anya HIV o. Eso yare nkitenkiti bi ayi o ma free wi ase. Joyce Mensah me ka no kra na cho se me ho nye mmobo. We are normal human being. We are normal human being ti jan se hunu na wudi no. Sister, so who village ana baby ana o ma meti. Baby ana o ma meti a wo kwa ya wo yiye video kire yen. Aye de na kwakoto refugee camper
o twetwa video sa ho no monye no sa wo ti ase da bia ye kan sa se ma hiafo ma ne ye dwe shaba bia wo kọ Ghana wa wo twetwa video kire yen sa wo ma mete a wo mate na ti se ye do akwa to refugee camp wo ye wo ti se de e ho no mo etan e na ho no mo ye we sei adai Minisa we ni man no minka I will not lie to you guys because our HIV at the end of the day HIV nku no sauti ase HIV enku Joyce Mensah and want to mean you see sir HIV want to mean you see sir HIV positive sam no ever nwura nipa da bia te say ye odinsam bia na ya ye oh and an status and at the end the sister forget wo ho forget wo ho ma mi na menani amra nka wo do HIV status nka wo ni kunu nso what she go to forget wo ho na unya yalefo ni obi a woda ho I want to me nya hwe yalefo no obi a want to me fa aduane nwura nanum yalefo no obi want to me mu ni mu wotu ohwe asaboni a wo sama nkrofo kununom nkrofo boyfriends ehwe wo Facebook shamapuka boni a wo sa shawonofo wo yiyi kire nkrofo kununom nkrofo yire wo ya yalefo be ne be hu se minyi me nofo min sha dross pemfa mebu mi mu menwan mi sisi hwani ama wo kire mema nkrofo kununom nkrofo boyfriends now we are say enya sympathy maw te say wo ye HIV positive wo ye HIV positive a wonya kwata o sorry to say wonya kwata utumi ye adwuma meyeye utumi ye bibia bi meyeye nom waduro sane ya wonom na ho dendenden no wonya mobo omo deda ho omo yare omo na wo se yenya ahumobro ma wo omo because nyama bebre wo wa Joyce Mensah ya eye nani da ho no de ye onkwa na ye HIV positive enya wo nkwa e wa asase we se so sauti ase HIV fo bebre tete ho ama malaria acheche nkrofo corona ikura ba na ya wala be kunkum nkrofo ko enu kura ba be kunkum nkrofo ko de bia na me yesei se wani be da ho asabatan batan ya wo de nkwala nan ya ba wi ase sabre we na osama buka sa time we wa wo nkwala mako nan sa time we na wo sama buka wani tuatua ho wa soti asem nyesa wunnim papa nimbone wunnim ne ye nim ne enye sa time we nkwala nan ka wo plane wo ma life wo dwen kwan ya obefa so nkwala ne benya baby pesi sa time we de aya ne sa wo de ma mema release e mema hwehwe sa videos no de release wo mo ho enkrofo kronom ne enkrofo boyfriends ana wo de cheche wo mu free ye ka say oye depressed nti oye depressed onu kwa no oye depressed ene depressed obia e levels enye onu nkwa eti wonyansem hunu no a wodi no no ma nani emra fom na so wo se wo tu kwan a wonya ne esefata no fa muwa ne mma no onya ne ye esefata no fa muwa ne mma no watimi awo nkwala nan at this age then I will plan ma wo mma o se me sama puka e de che wa bra bi no mo sama puka no e jisika enkofo ntina club e sama puka no e di jisika wo de cheche o Facebook na wo no yi social for adom wa koma refugee camper wo de ye mehwe baby awote Joyce, you blessing my Ghanaian community in Germany. Won't. Hey, any blessing the omo benefit, and one meme ya or some puka mamui. And one woman, but apart from that today, because near maybe wa maybe your ba mean pay attention, say me shampoo, Edrechi. No, mean can not doubt. Yenyina ye ya about time for mother of 4 no e was a drink kwachi age bi wo hono ma wudura sa ne ama no wa ye de wapa ho ubetimi asa ba cover wo ho sa asa na wo sakra na wo hye wo
o trousers wo hwe hose bi na wo hye dem na wo sa efe sa wo ti ase efe asa ne exercise ma wo asa ne tinetin wapo ba sa obehye dross adai ni Joyce ye eni obeche wa adrofie won forget na adrofie ne nyina atena ho bi da ya onkonko sa o club no njiska eno beboa no dan Facebook de na ode cheche mema ni free no me ka no kre na kire no so fu se no ne adwuma opeso o ya Germany ade so obetumi akwa akọ register ya onko mede na onkonko sa no wi ano de ne ba no nso akoma nkrofo no because obekwa akosa anajo enu ano no onkonko sa because nyama bi o wa ye ntimi nhwe yemfa ye ni nhwe na Joyce ye wei na ye bai hwan wo ye de yen na enu ntida bia no ofuli owi anu aba besu owi anu aba be yese ase nipa nya sympathy nipa Joyce hunu no omo fine omo ni da ho me ka no kre na cho omu wie ya na omo pa cho omu wie ya no fine omo ni da ho no kre ye ba akọ obusuafo o ma me fa mu sia na me video me ye ma Joyce Mensah o hye mabufuo ene ne wo ye ne ho no se wonye obi nkanya nsasem nkire na monfa video ne tag no monsend video ne ma no ontena se no ontie nyansasem na on change ni ways edrofie wo no enye ono nkwa na akotena ho ya ma me nom ne ye wo fa no nyina aba betena obi yenso ye ba yenso ye betena obi etu onyansem hunu no ete se de edrofie etan na ye nipa se baby wo kura nipa be 40 na mo che bathroom ba akọ mo san che toilet ba akọ because wa ba kuro ni fofo woni baby ti eti yedin Joyce Mensah na hye ho na sesan wadwen e woni amabi no mo sister me de mawie me de moye de esi he ya enti abusua share video ni mami page ni na se wanya ko page mo share mi video no na enka Joyce Mensah na entu ne fo na enka sankyere no yakopon ya adoma ye be san ye de e hye biem na nsen ya me ye video a me pese meche metena so aye de ache bebre aya mon subscribe to me page ni nye de emma me mon subscribe me here subscribers ebusuafo mon subscribe to me page Victoria Nyankopon onhira won so mon subscribe to me page ni nye de emma me follow page na me sro na we follow na se wanya ko page na we follow page no wa invite you bi so onye dem on join yen so ti ase me ma me dada ye nyina ye ya ba twan ye ma asem no kre eda ho a e wo se ye ka ye nso so ye nhye ema nipa no wonyale ema ne modam ema oni nsem hunu na da bia ye te ho na ye ase ye nya ye beka ase ye nya ye nka no ye beka bibia kire no wagya isa nsem hunu na wodin yakopon hira obi bia me mo bia nso afishiapa na echa na chantu ufre ye bia na aye dey ye mo bia nso afishiapa yakopon onkoso enhwe ye nyina na onto ye nkwa ndem so ti ase eje me ho ye pa metiapo Nyankopon na dom Kristo na dom me ho ye metiapo pa enti no abusuafo mu share video no enye dey emma me na mon tag Joyce Mensah emma me se wansesa me san ba betena ha bio meka kopim se obe change edrofie ne don't forget it na ye num kra ye san ma ye dan aye ne ye mma be kom ne ye ntua dan ka ntua nsuo ka ntua be nke nyina nke beje nke be kwa akotena edrofie senia etie na Nyankopon hira obi bia so ati ase Nyankopon hira obi ya na mo share video no oni wabusia oni wufie okese no onhira mo na onhira me nso me ni fie me ni mabusia Nyankopon ya adoma ye be san ye de ehia biem mo ma bai why